Niguo kugitira ciana na andu aria mahutio ni minyamaro ya bara, ikundi cia kurorera ihoto cia atumia na ciana ni ciuritie guthondekwo gwa ceceni ya kuiga aria mahutio ni ngui kana kunyamario. No ria tugukorwo na mucii uria ciana, atumia ona iretu aria maranyamario mangihota guthie guikara nginya ringi na ringi macira mao mathire, tondu macira maya ni moragira ni gukorwo o mundu arahahamwa agacoka hari ari. Nikuge na GBV Rescue Center tondu ni turakira tukahinyiririo na gutirathie wega. Ti kwenda tuikare handu turatindo tukiriraga tugathie social media tukauga fulani ni arekirwo kwina kesi iri haha ni twarirwo Kangaroo Court, and yet kwina police cicire guku na ginya itingefuatwo. Makeri na andiki a mohoro mwena wa Nyeri gikundi giki kiuritie bunge ya kaunti ya Nyeri gwikira thiini wa budget ya mwaka ukite wa kigina ciringi milioni 50 iria ifatie guthondeka ceceni eno. Yake yale na commitment ya strategies. One of them yale establish a safe center na makiallocate au enyewe 50 million. No re eno keria police re ni expire na tutire turona commitment ishire cihingetio sana hamwe no yo wa keria rescue center. So eno petition negothie ko demand na ne turenda besha wigana wa besha cia iria makuiga 50 million, and the strategies ya tumendekire haha uria turenda tuna options nyingi outlined haha uria maku establish nyamwino eno safe center. Na niguo gukinyaniria mendekithia maya gikundi giki ni gikwambiriria kungania thaini cia kuhinyiriria MCS thiini wa kaunti ino gwikira kigina giki thiini wa budget. Ati ni tugutwara petition wa County Assembly of Nyeri, ni tugutwara gwa committee ya GAF, na ni tukumitwara gwa County Commissioner of Nyeri, tukiuga mekire mikakati ya uria macira maya maciana matagukorwo makiariririo na nja ni cigukinyo na kuri muingi guku Nyeri. Timu ito neguka kuri inywe mashinani ne kurogota signatures, etekera kindly ko back signature yaku back no petition. Ikundi ici ihanite mendekithia maya kurumirira kuongerereka gwa ciiko ici thiini wa kaunti ya Nyeri wa ica ikuhi ari kuragwo kwa Bibi Chantel wa Ruguru uria uragirwo na mwiri wake ugiteo irimaini ria Kioro. Sasa hivi Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma kaunti ya Nyeri, Njeta Theuri wa Mbogo.